Fikir ki, tenduk kita. Ôi đây mà. Malang em bangun deh buat senyatan. Sementara melap yang bersisa. Hỏi anh mà mi, cái đây mà cái bà mi ông. Anh mà nè nè kerang ngali. Inyo reki, kamu tahu sih ya memang ikan ini. Em mà mi, ngam kerang teme i, kenapa kamu siam juga kan suk. Inyo tan reki, kamu tahu sih ya mentali bila dalam ujung bayat, inam setu ini tak kendak. Kebahaya memang kelab lah ya. Kamlong tu mereka besuk kami dengan suklet di. Nomor ngai plat tu me i. Kain reki lah biang. Amnak sih ben setu yang tak kamu naru. Senangnya mama nak lagi. अरे ब्रेक की तेल ही मिलता है छोने करने Ricky, pilihan ni. Ngasung kai, piwan sudah pi. Ngawan yo malay no siya. Oh, kumtama. Ricky, balik kau pilih ila di kom ni. Balik kau pilih haduk ni, haduk pemda rancho ada lenti jahit ru. Nisha, apa kamu siam juga aku abandi nandi bet. Nanlej suanga. Misnay habang apa Ricky, tambah ngalaray. Balang kan balang ru, menyerap bajai. Berarti gayu iya pin aduk mana bapir ke balai jaya kok. Nasa berkaya pi namar bang apa ji mau pinjam kum dia menu ru. Entah sih, di bekas krial plat pi tak ada orang seram kumneru. Saka bening mentar, si pang ni kum bekas shed si pang ni kum bekas kret tak ada aku lupa kami aram cah. Biang bapila anang rupa kum tate, mendiri kum ngak ngutip shed ngutip krian. Pi bas standar deh, de kum ngah te bocholom ni pi. Ih pilih te jing nang te, tu ya katang nyeliknya. Nisha piwan sini mah. Pai mi ngawan sini wan klish pang Ricky. Namar ngai kendo i mane ekran bha yang abat ai fer bha jing la jong. Nih, boleh kan Nisha? Kedua tunduk. Kami beli kopi ong kumta. Ngadam ni namar kat bang keren ni setu buat terkendak. Kami tu YouTube baca ke belajar je saya sembah. Tuh, jaga pilih pelat mana tu sengap sini. Fikir ki, tenduk kita. Ôi đây mà. Malang em bangun deh buat senyatan. Sementara melap yang bersisa. Hỏi anh mà mi, cái đây mà cái bà mi ông. Anh mà nè nè kerang ngali. Inyo reki, kamu tahu sih ya memang ikan ini. Em mà mi, ngam kerang teme i, kenapa kamu siam juga kan suk. Inyo tan reki, kamu tahu sih ya mentali bila dalam ujung bayat, inam setu ini tak kendak. Kebahaya memang kelab lah ya. Kamlong tu mereka besuk kami dengan suklet di. Nomor ngai plat tu me i. Oh, ya tip mai kata, tangba.
kata kecing ijong me kan umpoi tu me syairu kan sakut baik tang hame kum ne he min sa susu si baik marmaroi tang bah hai pa kam dani tak kandak ka bah me klan no si sendam ni Tumung hame wan ong ta kamlong tu me ka masuk bang klan i katu ngalai abdi i ngamna tem bangan syuklat na cis merki talaki jong kamat tu me nai i min palang bus tu kata em hame ngampala Namar ya kecing i ka bangadon i ngala ailut baro kampla tu me ban klan i ten tu tidak biang amna syu ban bus tu me tak kum no kum no senangnya mame nak lai Asmus ni Riki tangba nilai kuno kan hame. Kenyok Kenisha kemantoi ben sini yo nomor tu tu ulai i persa i perti bayat ber un senrang ru ndre mau pat wisa ban saya ibril ibam iya jo guru tek ngumut kuno tek Nanti bayi muda kau bahatam Andre sening bok pan bayi pretty ni aja i. Kenisha pilai piro yo jat ba pidan cumut yo Andre manusia yo piba kana mentoi pindan sini yo nomor ba mau uru dalai minum setu itu Suntuk ngah hame kata ngah bayi na baya ndai mapi tangba kamera bayi Riki wala da pi dam makan ayo iru. Yang naik Riki sesuatu isin kasing lalai. Perti saya kena Ngomot balik dukan Riki te pipat saya pimot balik. ngamet wan wan de pi kan Wan wat yang balik ayu mod Riki. tu pi ne de kelitan kumta atip pilas ngutui Sungu tu ya ke emongan sungu tu. To ongkloi na marba ngarung la kerki balik dukan. ngamut keli belai ko pem ju kwal su nganta Dei bangabun kampalat pi takadaw. Tang bang kepak fun ru om sudan puar. oh te kum dapat nga kol pi busy bai ngam jia watang istien bu Yo dei ba equal imay pi Riki hakata ka puar ba pi equal pi. tip su pi perti tang ba ngai i pi auto basing pi ya yu sindang manu ko itu Itu te ide para classmate jonga pi Riki. dang apet pat mi kop te Ni pi te jingkloi sap ban lor ni. ngaklam nur ni nang ngakrannya ka banga yu i To pi la biang ngan lek na shwa. to tang ba kadi sya kan sapawi sin kesmi Ni pi te balai mo pikiran kumta. abyang pi perti kilene shwa yo labas lemban To ngan lek kan. Riki tas ya wanam song si than kum ni adap te blut Riki ke baro ya mi la de betulo danga tangba pat kuslai ngan sayarap ngaya pi kum nu ban lek kran ni pretty ngati bak bahaya i ben sotu Andre lak benta jong pi ngakolai ban lek ya kita Nisha kalong ko be ben sutu tangba menin kendoi ngakeli yong utu biai lang ngakatu kusung udai pra kelas jom ita biang lada kalong kum ta te tangba Riki sekali aku aban ong ya pi ya ka ai Nisha balai mo pi dom yu hame of tat pi tu kren nongwer pelat penduk jengkerman yang ngaru Riki la bakala kata te i hami pen ong ya pi dei bem ko ba pen song si wat ba pi dei pa lo jong ite iko em man pen song thu ya pi ada long ti Riki ka ba ba pen lek tan map nan i kang ma pen long biang kum ju kabadai sya ka ba piong ngai em Nisha tu kusmi ngam sung tu sung ta shu gijimu ceprakat cuma ngala sudam nongwer ngam tep shu ikran kumno ru ndre manta bang ya sngo te jing ong chupi ban manta ngala sung tu jim kala de nele Riki barok ki bri wo bakala nrai ngidei ban long ki bakala ban song thu i jing bakala
ban long roki bakloi mengelit pan mau. Hoi Nisha, mas ngoi hab batang bapiong. Doriki rambun kedin shu tila dalong ta selit pan mau lokam kloi kan no. Hoi to. Dan kam yang ah, Hoi ken ngadan kam ya pi. dan kam ayu mah, Namut bani tu ya pi sepang riki. punya pi ang kau kan sebab sepang tu. Beli ma pi ong kom ta. Hentip sia bagi riki i palat ya pi. Punya pi lah biang lah kita sana, nanti nak sana. Oh ame, Oi ma, mana yuli? xong ta nè. Xong rồi. Ame, milan me yang mong. Thôi, mẹ bạn xin lại. Ngawan kendo ime me. Dan kami apa ya? Ame, ngawan non pamam na me. Mentang langsung tu me lagi jom cingkla. Jangan ni ban mak jangan. Ricky, nên ông đó là đang ngâm mặn như phần lực như nó hình mà. Ku beli si pun me ame, pemila maaf yang kali. Tao mềm này đây, tông ba Ricky, nhập từng cái này rồi để bằng số ít cho mẹ. Đúng quá cho mẹ mình. Hoi me ame, kedai me ke bami ong. Ndrai di mangai me bam jusung tupan. Tao mềm này đây, kadang kepua Ricky iba. Kedai kata, tang bami ngati yang iplat me berti. Ngamlah ba bengklet ji. Em đây Ricky, là đại đi trong đây đây, em sẽ làm gì? Là đại em đây đây, nào đi đây. Setang kata me mo. Thôi. Aduh, Jeff. Te pidan saya. Te long em bakingan kendu yang asben. Te salia kenang saya. Hoi ta. Bye. Berarti piit ni ya. Habang aku kendu kenang ni piru. Dei bang i te Jeff. Tiada kena buat piit ni lah. Ngamla ban ong shui ka jing i jongai pi. Balik ma Jeff pi kali kum ta. Ngas kuat kali kan, tentang tu. Pilih te banang Muhammad bin Serai. Em ngam nang pi, tang ba. Ini nak bangan mang mo. Pipat pi in em yang kumbang nga i pi. Dia bangan it kan, nang suan kenduk ru. Barang ngam it pi. Nanam pan heru, taman kenduk ipi ni ru. Shisha se Jeff. Hoi kan, boleh. Pimit ni kecik ong cunga. Nganget pi Jeff. Biang kata. Te yang nyalai no, namang gatang kam kerkiat tu. To apsha se kumtu ru jingker ki. MP berti em long show. Namar ngalai ikut beriau mana em? Tak ada malah benar. Kumnu pidang nang banyak kut beriau habat pelatih banwan kendu yang ngaru. Ni tu saya orang kita. Haba ngalang bangaton kam bro. Di bangaton kam ya. Wah, Peter. Tak mah. Tia tangkeren pat keren haru pelakwa benda lek nyot ya. Bangaton kam kerkiat tak ada. Yang ni lain no, ni sekendu perut. Kapor le pi. Kada bun ni ngabe pi. Boleh. Pimut badan tang mata nak kapor. Ngatup ya kata tangba kumta em habangin judai kendu bahat ya. Silanu kendu ru haban pelit pon bah em. Ngalatai pi berti. Pasap di dialog jom pi. Kibam syong nong ram ru. Kabahai ngabe ngelin aswanga. Jeff wanam long si kumta. Di ma pi pelongnya kamta. Pim justru tu ek bangga ongro. To maaf na em. Toh, yang ni lain no. Are ni syas ai kumne. Asyang kaya ni ngapit kaya pisia.
Ricky ngak kemen bawa pil ayah long biang buat kami kunju. Hoi kinesha kabli sibur mo gijing pahajung pi. Nili Ricky te ipriti kuno mentah. Ngam tip pinisha ngai le ban klad di kumbaong kami. Namar kam long ngabasuk yang penjai ngicingit ka bangadon. Namar ngali ichi syai. Ricky ngasung sene ya pi tang ba. Kibru ki belak kaya ki bai jok am sampai ke jingsuk kan man haki. Tip su pinisha kata te. Namar de mangahi bai peladi. Hoi, natip ya kata tang ba. Pila ada biatu ne empat dia i pidan jimut dia i. Ya kata le am man kapor ngaju am. Handai meipat menju ayu cuba bahasa yang yong baik baik mkuak semla. Tak ada ngai apsai. Kapathayu kan kompani. Dayang ni kan makikan thairu kisah sukit kunrai. Namar ki iya yaki bom iya yaki. Henrai ya kabi bahapat kim iya. Tak ada mentah sendang nak thairu kilong kumju. Hoi kinisha kabrai ki bapiong. Henrai bun simpat syakano baik senrang. Ada le makanai kan thairu. Wakata kan bahasa ongru mentah kentai na sendang ru kilong kumju. Am ya baro henrai kidan pat ki balong kumta. Hoi pisate pilong sya kentai ngaperkat cengai pamo. Kumta sia. Hoi ken tinisha kapor kulayat yang ne dekat na. Hoi kan kam lambas ngau dai. Taya kata. Ricky apa mde pretty deh. Oh hoi deh, kamu ingkir ngasih pangmo. Hoi ta. Pretty, apa tu lihat? Jap ama kena ni kalau nanti parlo. Okey kata. Pretty saya kau kumne. Suan ka BT Jeff. Jeff, Hawat kan Jeff. pidan cede you mau pergi. Oh lak let si Shaban pen itu ipi ite kin samla jonga. Keblesi pun pretty, bapila aju bahab yang Bat ngamata, nganang wancu bentuk dipi. Bat maaf yang hak tu kipur, ngalakum bentuk dipi. Bat mentah, bapila itu hak ngalohon kemensiam. Tito kata pretty, nganang buntin su, kadu nganong ipi. Kampir ada pilih ngakum ni. Andrai sisian kesini, sesakan malu lagi jingnya cunga. Jing slam jate mana ko itu? Parlo jonga si Jeff. Oh, dia kata lomba kerke. Ricky ngap manam yam kampa ya pi pen chu yam be kumni. Nisha, kamlong kabusuk bangklat je pretty. Ini jing sem jong pi. Idi ba jimut ya pi ba kamlu ba pendang manya ya pi ti ba syakamat. Kadau Ricky virus ngam na onam yam shu. Permen be ka ba ami ka basmil. Kabadai kabapiong Nisha. Ang persang belong kumbapiong. Hoi, taya kata ni leno kaman to yu pen chu yam saan ni. Tu ya kata. Ame, mitip. Abas bame Nisha. Namar jurab yang berbuat. Kebiang nak kata tang ba. Okey, ni tu imam. Insya dan jumut nama. Andre ini banyak tu pak. Kum tamu, kum no mitip. Sob sini banyak tu imam. Pitip ami ngai Ricky am ngadu man chuang la ye ba itenat. Henrai ngamnut ban pen pau namar ba. Kami ke kamram jong akum ba kan thai ban pen pau ya kita. Sob sini Insya tang ba kalau kau ba apa? Ba uriki untuk ya kecil jepi namar ba mau ulai palak ni putih. Hoi kan kami kabae ba tang ba nganchan ya hoban ajrong bon penyak ya kejing im jonga. Ngampai perkat mehme. Benisha don jus ngawi ngakum ta. Satu ada mentah merki. Namar mai bila baca jai ba di mas tu. Ba ngai ba ada miyo ya kecil jom kan sok. Matip me kata. Tang ba me. Nampak lama bangklat seperti. Aduh mentang don be kecing je. Pergi nganong yang me amni bahal kecil macam ni kibrio. Bun sian jiyo ya kebangi terang bat angnut. Andrai boleh berstapat. Ai ni ya ki kiba imsyam apa perkat.
Kepada mami kata. Por ko ayah makata ni no. Dia menangkap me. Anson ngan dia. Ta makata. Tong ba. Oke, ni tu memang Indonesia dan jemut ya mah. Andre ini punya tu pak. Jeff, pidan kam ayu malah kata mi pidang wan. Berarti dia mengatakan kamu sewan ru. Badang kamu tan kamu anam wan hero. Te kakam ayu ma Jeff kata. Kata kamu kalau nggak paper ba. Pinang pat yos kau kata kamu. Toong se kakam ayu ma kata wan pun kende yang aku ni. Berarti pidap email ada tep dia ngah bang hilang wat pi. Badi yong ru. Bem sup dalai ro. Namar ba. Ila ada penyebut yang ngah. Bagakun juga perlok cuki. Dia nak takkan tahu kan. Ngan sakon kanang bang kendo ipiru. Namar. Ngan ko an pensasi ime. Namun hadu kan ni lapan het ngah, lapan san ngah. Terkuno kan yang pensasi e. Nak tak kadau. Ngalasyam ni kan ikarai. Benon ong api. Panyalan api. Jeff, boleh mau pi angkum ta? Haba ka jingi jang abat pi ka scam. Nada ime ipa jang pi kem su misal yu hi. Berarti kamu pikir besok mengenai om tadi. Namar. Hak kecil cunga em. Nak kan kau rela ime bila ipa. Makin apa nih pensan nga. Perni kebangan lek om tadi em. Kadang bahaya nga. Bangan iat na ipi. Namang am kau an pensosi ime ipa deh. Baru ladangin long ke boong PM ni nyane kecil cengop cempi ada email pagi masuk kam long pi nomor kecil ni dan kam punya satu lang baru belah kecil kalau tak cengop cempi deh kenapa long pi tak kata om mesti ngapat jangan tapi dong tak kelama deh Jeff, boleh pi angkum ta? Ngait palat tengai pi. Boleh pi pim iya se yang ah. Em berarti ngam it pi. He, kum nu pi ang. Ngaong bangap it pi. Henry, naduk ni kong kesingiru. Dia ma pi am be it nga. Dia ma pi am pen bit nga. Takadaw. Nya ban chu it kai pi. Badau bangat it aduk kaman sim chunga. Ngam it pi. Jeff, kamu pim iya kenyang ada duk mensiam. Kamu pi sulit akai kenyang ah. It ngam it. But dak kai ru. Am cukup bangan dak kai. Tangba. Aku abot ang api. Menuduk mentah. Am kuat syuk bukan kecil cengap cempi tendang. Pernah kerpar on api. Sebab delete atau tidur ke bang yason na api. But delete no. Number phone ru. Pilawan blok sendan ru. Kap mele. Namar ba. Aku abot cengan api. Aku abot penhun siya. Bila email bila ipa. Namar mangasal la lagi am. Kampa. Tak tahu. Piru. Wadam call shoot nga. Wadam text shoot nga. Tak tahu. Ngalin dong amo. Jeff, to absent. Jeff. Abalay kenyang aku ni konja. Menshwa wala ayo ka jing it ka basisya na Ricky. Henry, ngamnyaw ko ri ka jing it jung i. Bat menta ka asutu. Ngadat kam mengalit penmabi i. Dalam kumno ru ngalit ben. Kami ya. Oi, Ngabot bantu ni siya ay may Ricky. ngam tip di nakam kedua di undang mana. Kamu pimtip kan siya ay ilan na dumanero. Em ngam tip. Te tu kata kami yang ngalit wana siya nga ima. Hai ta.
Riki andarut mentah tahap litut. Nisha, belai ke pemju tu yang Ya tu ya pi, ya kai mo. belai penciburi sa nanga. Amate plut ya jingsha baro. Namar hame ode betul yang sepang jumpi. Riki, kedai kata ka pi ong. Kumba pilatip, ngan pelalu dah pi mentah baro. Hoi, ngaya pi am. Ngalai ngaduk mensua. Hendrai ngan la kumno kan, ngakriu kan thai. Ngam sunut ban pan paw pi. Ngam sunut hiru tamad kan joy kata kan kentien, bang iya je piru. Sakawiru ngalatip bapi bai priti. Takadau ngam ko ban pentut ya kejingian jong pi. Aman sia, ngap menjukun halade ya kan kejingian ke bangadan. Hoi, ngai bhai perti. Tang bangam tepat mi insung thun em gejingi ke bangadon. Ku blai sibun Nisha, pila itu yang ya ke badan nak kam stiam jumpi. Tang ba kam nong ka besuk yang mangan iya dipi. Namar hadu mentah ngampala benkat iperti. Nisha, boleh pisngam. Mendani ai. Tiya kata ni lek nak jo. Boleh pikir ke. Mei pawan kalau yang asyik kan kalau. Terhap. Ricky siya everyone. Ngawan kai ba Nisha, pipat cai mulai. Number 1 dan kami pi kan. Dan kam ni iu yang Ricky, ngawan siya ni ru man penmaap na pi. Nama mentah langsung tulat dia kecing iya jong pi yang biang mapila song thu kum tate. Nek chum no hi. Ricky, tu siya wanam ong kumta. Ngalasung tu mentah ngaden kecing iya je pi. Ban la dalong kabala sumpah siya maap yang Biang plan kata. Tang ba perti anong ipi. Mangam judam minu nuru. Kublai shibun Ricky bapi kerendam yang tang ba mentah ngelakuloi bangan pedang pi. Perti kam nang ngabusuk bangan iya jipi. Namare kecingit ke bangadon nipi. De mapi penja eka. Ban menta langsung tu dan kam ya ke beliau ka iya jenga. Ka basung tu yang mat ka papen kemen yang abang asungsi. Te kamta ngan ong api. Wan nam sungoi ai. Ngam nak syu ban iya jipi. Subah maaf yang ngalah. Ricky, beli kopi Islam. Bila aku deng ambil pretty dah. Nisha, mentang langsung tu. Ngan kami beliau. Basung tu yang bat bajupan keman yang abang asungsi. Badai ta kan pandawan ha kecing im chunga. Di mana mau Ricky ita? Dei mapi ke Nisha, ita iban wana po kecing im chunga. Mat ngalarai ila kejong kecing im. Bangandan berpi si junom. Sisa si Ricky, kendan buat ngasih junam. Haoi kan? Ricky, kan lu nggak berkejing sama kemen. Berkejing ya apa? Berkejing ya syak jonga. Mentah pila urlong. Barang harus ngalarai. Bangandan buat passion junam. Besibun Nisha, berpilih iya jangan. Mat pilih apa jangan. Tak ada nuklemat bom.